ci to ko social media dor ke qui kun ta danan kun ware ke ja ki ta danan chagu jino te ne ti gor ke men kane ti gor ke show so na magor jano de jalarten jojo gwan o ti ke tungwan long de char lat ke jen jogo pai we ke qui kun ne ru chichuru yala kan odong de kan gor no de kan uni kan man de kan ka tuom man western world uni tente ka africa an odong de rande rod bena gor shek ki de rande rod gor chobarar maniam culture an kon wari te tung wan long to pen kon ti kon ka de long am let kon ka ka culture nuar la kon alar no ne ala nyal la we gur gni je dorian la wula jena bawa banyal ba jawlar gur yo mi chi nyala nok ngai kon bala nyala wi de la te go gwada dana gur ge jetin wut yo mi chi nyal che wut che nok mi chi gar ngajin wo de shian ndera wo kel ke de ka ne dong de kwen ngwada mo bi nyal poinde mi chi wut che lar no beje kwen bude jogo no de re lar cham en kwen bi nyal jen poinde ba kule jien ba dor shemane ba gwan kana man ba ko laler ba ga jogo no ta ke wut mi shanok ku da mo gor jeno be benchang be bi jogo no ba kwen yo bi shemane nyal bi kan nyal bi kan jogo no mo gwa pan ko sheben kan e nyo jeno jinti ka dus kan e kien no go reda na bi point diet gat ka dangraw ki dien nyamo bi kan nyaden jogo no bene lo nyurtan mi ci ka lo nyur bi nyal ka lar men gwada dana betin no gat chienga an gadamo ayo bi diet gat ka bi ka nyur bi kan o gwaya bi kan tich ba nyalo ba jogo no rai ni bokka jen ramadan ci lat no min rai keje no gat do arandien yo mi charo da yo be blad diet ke mi ci diet ke ci kana nok bi kana jogo no jong ya bechan and when mo bi point de anyal be jen be wud dan la gore ki lumde be jogo no ani wercheng urai ni ke chiamare wud be kule jen be bencheng be nok da kanyal be kule balar no che nyadun chanok an nyadun me beje kwen yo mi ci kan lat ke cha jeno ko chiamane nyal che tok ba nyal chu jogo no chine no gana becheng no ba kwen mo ba je to and then be good point there be nyal be yo kwen bokten kono kwen ga nyal be go yor pin baden kwen point cha kwen lora ba te ka ngot la yat ka pintin no jin wud danan kwen man kwen nyal ba yik te ka ngot kan ngora to man yam nyada no chine gurno bi sheng jek nyada bi kamtin kono gore chine guro nyada bo shu gwada danan titin iyo but barode chu yach bona ko di nyadun tereng me bejek jana na kula wona ko nene binyal barode be yajin wona ne doro chen me goni chen bi gientin beneti kel kono shoda amene dongda re bat re jwadni re rianga ke de dial kon be kan ga kwan pin ko biran be kan shwaran ken shoda kiran ken shegde namo malalat ka don were no e wula jeno be shik be jogor kenya after that mishi ko go bu ko dorian mitte mishi onwan kake no e wuti te ga siang mi jego ki shiki te ga siang mi jego binanya go lu joke jog no binyal mi dong chi gang ngan shoda be jen bodor sheman be shemanu jogo no tine kare kono nga kono shoda kaman gang ne ene mekana you know la tetin anyok bo an nyam chode yai ka gwas dan chu menatama la ja la no ramman bine da kono jara mo bala ni lia ko ne dia loke yo mi chi karo en yaji no bu point and good a chen jene we dodien a chen be lo te jor ko run diok ne de je gwano chi de na mo che blo ka jra meni chek bo borogang li be chode ka yaji dan chode yai ke je manyam
sia ga ma point de man loser long loser ni sia mane ya je chero de yai ke je la lar ken wona na mi chero de yai ka babadu ki ka mamadu ka ci wutolo na mo wala gurke mo la ya lera do ran wena mo bi chiang ndan en te ga jiba la mi je ja la ko la no e cha nya le cha la dor ko jen jo de nang rei kasha che chia mane nang rei kachka ka jana be cho de be je la wudak ke bro lo wo ke be jien bo wud do dien ke bo dom no man la ju no jin nyamo ke dur ci jala cha ja ci chia man ci kana met ke ja so na mekel anyong nyal ba mi cha ja nang tong mi bo la ni ndor mo ka mi lu nya jok we dor chia mane bala riek mi dira long de lo ke ja jogono ci nyal cha lo ja jok nyal der lo jok der dor chia mane unless chete ka bon mi ji to ka ke bo ko lo gor bel ke bo dor mi chang be go the same thing de chia man bo de ka jien de kan bun gor dor dan te ten mi te ke miet mi te ka ja mo jan ta chiang ma dan te ka na re dwan ware no mi nyami mo mi dong cha ru ni jaba again the same process go and got again man ten yen ka podalong so jene man very important go ran nyaa ka yakel jene ne ka kwen tamaka ja jojen gwan wona na lad men and kan de wuna de kan ka kwen on especially men western world chila men continent ka Africa so na me come on right now de ko la wona na chi chiange da na tigan wala chetel shi man ta ma shika gwar shi maru gi jeno dong de kan la independent de kan gi jeno shikan wona shikan ga gor en rande harode don karwade ba te ga mala shigwa George dor dan teten mi che ko nyur karwade gore je en go bete ka chow ramimo mi biga tekel ramimo mi bi dabgat mi be cholo no dumda na mo mi tin doran kon weri na mo right now je joje gwan wona ne ci men kon shikan le lan le di dan la shikan tamala daga no barore chu mo ka dor no chawde lwan ki be chu gwinya no che let je te ka dor barai na mi ci chang che go be jen wena mo ci shik che uta karwade me la ya team no gor je no be te ko mo be te ka chow is the only thing la ya team re te ka da so by any mean bi shik be gor no be chow be je gor barai na ko shi men to mon ci ka da ka chow ken ci ka ne kel ka chow ken the only way out kake especially men western well men Africa la na gor no bro de gor chow da dia me bi e kwen ko shi gor no badon and show men yam show be jela dika ko be take care of you mi shi adun chang no go long a chang ti ka gad ba mo da ba der jina no ko kan gad to ci kan be te kel ke ji gad bu go kunga bu go kud gwandien ba da te mi ci men go jeno mi cha dab ka gad ci kan bu kud gwandien ci kan ba che ba no bu go te kel ka ja jana bo go shuje yo ka shojen dit ka jana ramadan dia gwandien man de kulo we de ko kulo rom be palwe do go jeno da gad to jugno ya kor gwandun she luku ka gad ko bado a man responsibility ano ba gad ke bakarom mi che ko kana no jin shek che jirom and then e would ku ka take care kan gad tule te ka ke kam mi ka je ay nyinga werom te ramade gad ke de ka lo la kona lan ni siang so right now jene rala chi tuok che wo ko odi ko che tel won ti je ka and then che wo ko dong be man be can take organization ano che ka mana channeling ano dong de ran dong be connection well de ke wood jen ba ne ko ken ba ju kulo gor show ba de connection na mechale ci ko nen ka kerun dialati men to wan ken long weekend ke relationship ne ken la rana kwen ke temme ki la rana gor ke temme ba yoga ba ga cham ba ko ga dial ba ko tu ba shi man ba ga pal tikal changa shi man chak tel mete ke jeno mi de wudo dien me kan ka jik me ga do ara dien changa yang kana la duide and then bala wona ko jen point ko na ro da karwade ke kwaka te kama shi man wood ka you know te kama shi man point en lo ko la kwen karwade ko cha wudu mi cha ba jaja bil distaff bana me ci culture teri ngwa ci culture ci jiya ka culture no tel wood me tel shik me de ro da kwen karwade che dem to me do a chang te ka kwak de ala tedi de wood der ho ka der ga de la joda a jen mu nyudo queen mo queen mo gwa me che de madak but queen mo queen chigro da karwade aman wood ba che jagu je no jen te ka lan mo gwa me lede be she point be chu tie long ban wo dong che wood che janok be kwa ga dial $1,000 ba ga chu use ka kama ka wood ko ga wood be ne kwa dial damni mobile all those things wona ka torbieli motor all this thing be shek be ka come wood and when mo be chu ko to cha wood cha ja kwen tele wood mo lwan ke kwen
tere je wi mona me wood cha je de kwen ka kon yal me chalat yala do ne ne eni wood de shek de je kweno eni wood de je no dere nyal dere je largur and then de je kwen wood mo che shek de ben jien e be wood be je cook of course la ja chwal ke lom ana mon me dan I talk about that then chotene one she disagree lom je ne lom ram ken kwen la woni jin dore bi kwa ka bi ka cham after that mi chi kwa chi ka cham then bu dor gwa dam titen ka lom ba point de la lere ko ne mi wood je kwen take a shake de shang ba ko de jen point de wood bu ko dor yen ba ko ngungu jana e cho dor lom ka de lom de ba gat chi shake de an shake mo mi shal mi cha cholo no an let shake mo cha kon jen dor yen ka chok cha ka yor pin ba ko ban dor rut ka ba cholo no ngungu che te ka menne ke che te ka shake cha bli cholo lom man wena mo ni jen ta dan titin ban mi na ko jen ta mi na woni ko dong de na de ka connect alo che let che ga mala chal ke prostitution ki de kon choli a rare ka tungna right ko chere mo ko grand point alo chere ko ni ka western world aja chwal ken ko kong ni jin mi rara dien le connection ni ki but bi gor but be je cham ko be je pal ki don but be je mo ka you and then after that be je kan then be din kon le be all this thing ke wrong ka relationship tell relationship me dewo goika me tenere de take your relationship mo cha tede cha lede anyok bo relationship of commitment mi ci do commit no ram me chano ko loide kelew ja tok bitin dialan content gor no ka biga chulas let men tikan ga chuon ko ran loide la ja tu ben wen ram me che no but one mistake ko war men chi ga de la jene chi ga che lar no ne hen che wudo mo che je kwen no chu me lar no tel wun mu lwa ka kwen wud dong da tel kwa ko wena mo go da dan chi je ka chi no ka che je no dong der tel kwa ba tel wud mi de la ro tel kwa be te ke mane chang o dang di la kalat ke jodo ba ka kul gortin ki o wel ba la jodo ba ka kul gortin na mo jente ke nan na ka je ba tek mi dong e wud kwa le mi do ni e chek na mo che de gwa aje la kul ya te ke la mane right now ri wuni te ngwan ti ken ke lam quick ken ko jin brand be kwa ka dial be ka use ke ji na ji win to goal ko ga ti dial ko no gori and yet bi lo lugurun na mela lam la janu nga beje me bebe re kwano konial cha kon dial poso no de rande te ka partner kan kut kana jalo tele mi chala no de shik de to lora bang kurun dial no yala ro shik de ro do gor show me de te ke tele problem no okay mi shi guje no rammo rami shi no ka jan bejelo yarun jina ngo gori mo gor ne gat gor ni chianga den ko most of the time la gor ke longa men ni ka do be wal e kwi gatka mala wuda kwa ke jelo e kwi gatka only that a changa jelo mbone la gor na gat ke jen wuda mo but gade yo charge bu gor wud ko de chi gade baye shi luda dane shi kon me shi kon ko unless ti shi ga mo a chi mana je ga chol ka cha bi charge la no kan dang ro ti kan ko chi ka ti relationship me de kan ku chiang ala ran kan chode ki ran kan shit then ba wud mo chu jo no ngunu muno jen ta da la de tin no but right now right corner ka ta ran chode la gwa se me anu be te ka te ba le project ni kere ko kian lat ke la community dan we je community dan chagwa me de ko dan ti jeno wo kon wen ndien ku je den wo kontino me ben kon community dan pin culture me nyinga dial yer kon ke ko no ko de ko rodan and I listen to some message queen me dit ka social media ban me lana mala nang ni siang along chen ke ku jeno china chi ke che lana government gwa ni jeno wen mo tana teken ke point to go to lat ken ke ko de nuare de kan capture de kan lo number one thing tana that ken no na jin mi chaji advice de la to kono jin de le jen de le wo bu lo jam kam do jen tana ba la je ko na gurno yen dial mi share la ka be I con using all of you together and then we am le jen be je declare at one ba yanga je no ne ti to show ko wel ke jandang ro chikana no kono bugun wer bukan la de kanana but individually la ran we pen code ka na mo la be jelong so man de kon lar jene cultural dignity ente ko kon chi ya gona duo mi ban queen kon wer ban jere leka atel shing mulara no jene queen ne wood no wood queen ni check kan matwo ni ndo ran dere jegalong anyok e check la ro en luanga ro da karwa de che matwo
Sheikh blonde wood anyok ne de kontilla de ko lar no chitke ne de ko la gwar nyetin kana kwen some of you can gwar nyet kwen madan le roda don't by influence bi go no ti ka gur mete ka kwak ti she more te ka kwak and then you don't need a man they jogo you are mistaken changan chaji use che talk che gware che we che chob ditka che chom no run diala kon la nyal la men la ja jigatin bukule we mier bukulo ben kay jog jin chaji bi no ba ji chu use ngene you to code kan wena mo nei kone ngwet no go ji gwada da na ngode tikete mo gwa mi che te du cha che yar che let kemi chodo lot and then ngwada be chutel mo be chutel chieng mo gwa mo be jek jela lar kan wona ne nyal mi che chode che no ko chieng ken e ko te den tu ken maneri apale je lo no wut a chimet ka kwang kan tap ko kan kone yar kana to kena ko anyok bujin palro de pinre duaro chute chap komi te chap sharon bling yana gwan duaro so na me der la information me de nywa kon kel ka jodana chalat ke social media tin gwad dana ci role ci ga toptin la role din jito by the way de kon ga caption me la gwandi no kon ki elder kon la karodi get involved bekan kon go kon do but right now te ramal lo gramo jaramo ka jale but ci chong kon wari ngani wona kene de kon don ci del gor kon na bana te keller me go akodi non ne rodan nok dana sharik nok dana shak kwet ka kon tama en media shaje dominate de kwet me lat gane je ka kwet la te gane ngwane ba linga na mo but me lat gane je ka normally like way I'm talking then nobody will listen so akon chin nong me je chana nong me teri chana nong me go ajan go dana go re de chong tene na me ja ka kwen ka me go chwa go no biaro dun ja ko dong biarun use ka do mi shajen kwen she business kwen a take a lifeline a take mi pe na rodin ke je kwen arodin ko binadap chinaren kwen ko binaren ngar karodin no en kwen mangar na rodin ke je ba run la yen wa dak pin bram lo jale ka jale bram jale ka jale ba mi kwen mi tere ide te ka gad na mo kwen mo la gwawe ban mi chi binye no ana bete ka chega mo no ka chine be dap chine bete ka chia la dak yen right now no go te ye ba chwa zero run you know gor jeno jin mo gor shek gor no ala shek mi mo gor jeno bi ateka gad kill ko bi relationship tun ba kula bom bi akula jan re noka so jo me gor jeno de jin ngaka kon kel kon e kon la nuari no kwen please kwen go along a kon chi yer kwen mo dongwa ne di ala kon tin non tin chi nen online kwen na lung na rodien ka dop na na chiben men de na gor jeno kwen chi business kwen tele reer mitrede kwen ma cha podo kunyal ko binar dab ke je okay kwen chi ngar mi gwi jano jindu no ngar ngeda no run be wotol yer be wodot reideka tadan gwi jano de ile leke ke je no de te dir na ngaje be chwa zero anyo especially de kon dong gwi jano dong mi chi wutcha kwen ano kan chan gat chan gor bad gor ne playing ki go na ngar tanat ke ngene to gor ko bitega gad jin chi plan no kurum dangde biarun no ko jamo ko me we am check and then below the betul you know we should be planning an order a long relationship and you jin ram mi din jaga yo ku jelo ko for how long ci ben ka plan ko en queen la take a plan we belat and one charo re aleka ka peurun shop kane bete kel kono jarama money right take chiro plan bi at kel ka fitun tegdun kelyo good mi charo den chiro plan ko bi at take tegdun kelyo ka ngoni chiri ala ka more relationship ka man bu relationship don be ko le jaka strong a part ko be take a gat mi ba nyu the no relationship ko na mo take a gat mi tin enyok a plan mi tiri chilado ko bi a chenkel do no bi a chen apart ram mo quick care ram de den quick care do you think that relationship will last long I don't think so relationship mo bala mi check alo chere me non mi check mi tiri de take we run okay che gurno banaren kai ko nok chaka che jagor bana tok bana jalat gan manekon bana tok bana jalat nya manekon jin mo gore chega la tok ke gore chaw jin chega man ke jin wude mo ko nyal che lugo no de randere te kama but jin mo gore jaga do mi jek do mo gore jeno bi mit ke je ke do mo gore jeno bi tigra mo bi yar ke je pli ngade no na me tilam teten ano be use la tok way you want to but ngade no ko nyal te ko be jitich
ko te lat ke men ki te lat ke wune det ken ga kriem dien ti kan ga lora bang ram kel be tigre ke le balat ko nga ga na ga je bene tigre bene tukel but after that se ko ko che ga je then be yor tong mi so je ga na mene pel ki banaren pel re noka che chong gon je no bana je correct mi chikene me jen gwa dana go be chong tene me ana ban yo je ga le radien ba te mal